Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi kwi-Betway Premiership kunomdlali lapha yana ke ogijima kwi-Stellenbosch FC lapha yana ke umdlali oneminyaka ewu-20 ogijima as i-middle fielder laphana ke uFaiz Abrahams kubiwa ukuthi ke angase ke ajoyine Orlando Pirates bese ke futhi ke ephinde naye ke futhi ke abheke laphana ke ezweni ke laseSpain ukuyobamba ke yona ke i-pre-season yalo ke ibhakabhaka lomdlali ke kwabikwa ukuthi ke ngase kwenziwe i-swap deal naye ke laphana ke uKabelo Dlamini kuthiwa ke uKabelo Dlamini wala ukuthi ke yena ufuna ke ukuba kulona ke ibhakabhaka udaba oluvelayo ke njengamanje ekuthiwa ke Orlando Pirates nayo ke iStellenbosch FC impela ke sebevumelene ukuthi ke lo mdlali ayojoyina ke ezona ezimnyama iOrlando Pirates ke ngasimsayine kungekudala naye ke bese ke eyoba ingxenye yabadlali ke abalaphana ke ezweni laseSpain ukuyobamba ke iyona ke i-pre-season ke yona update engiyiphethe ke njengamanje like ivideo subscribe kuyona ke i-channel mina nawe ngizohleze ngikhona la engulethela ke ama transfer news kwi-Betway Premiership kwamanje ke video yethu asibambe la nisale kahle.